India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uke Jongchang udai uwei na ki MLA bala temen tam ka India bat udai uba mi khmat na tuan sang sadar tu Assembly Constituency ka Nagaland. Uchang bala dan prapunyos nam karta ula syak jet la bunsen syador bar thau an ka Nagaland. Watla ula ong ba udai MLA bala temen tam ka than chate la mingi udai ubala temen tam ha India ru. Ula job na tuan sang sadar tu constituency la laisin lenter nakaseng naga People Front. Kat kum ki kot kislah la khaya ka henyo terek ujemang khat khandai spa lai pusau. Ula don prapunyos nam karta Henry Kidon ki bayatu. Ba uchang ula don khandai pukhandai snam karta. Bat udang klan ban kuran. Ukuzo lozo ezo ninu MLA ka khat khandai pek constituency jongka Nagaland habatho ka Twitter dangshan ula ong habalakut ka dorbar mang tingka ngakwa ban penken mau ya kisngi jong udukot kalyang persya haka dorbar thawan ka bakhat lai ubala penkut sansnap ban syong bat ubabe ke jongchang ubadei udukot bala tementam ka dorbar thawan ubala don khandai pukhandai snam karta bat ubadang klan bat dang kasur ublei in kerkhoya phi bat imslam bun kiru san perthai ka Nagaland kila phai khmat syau namar udei ubala tementam hador bar thawan baru uwe na kiru san perthai bala rim tam ka jela